Om Swastiastu. Rahajeng Rauring video pembelajaran. Melajah bareng. Iwayan Wikana. Sampunang lali like lan subscribe. Sapunati gatrane alit-alit sareng sami. Angge dumugi alit-alit kantun kena rahajeng. Ane mangkin kacang sobehang titiang puniki indik materi anggah ungguhing basa Bali. Mungguing daging tetujuan pelajahane puniki. Saneka pertama sisya mangde presiden nelisikin indik anggah ungguhing basa Bali. Saneka pingkali alit-alit mangde presiden nyarce undagan basa nganutin kegunaan. Saneka ping 3 sisya mangde presiden makarya bebawasan nganutin undagan mebasa. Ainggih alit-alit kewentenan anggah ungguhing basa Baline mawit sangkaning wenten pebinayan linggih krama Baline. Wenten soroh krama tradisional. Soroh krama tradisional puniki wantah metu sangkaning pemijanipun wenten wangsa Jaba lan keping kalih wenten Triwangsa. Ainggih sapunapi nik bebaosan ngiring piar sayang ring sor puniki. Contohnya nih mengkadi iputu ring ide bagus patut matur alus, idolar ring I Gusti Patih patut dalar matur alus. Sane keping kali Sang Prabu membaos ring idab-dab patut membaos basa andap. Sane keping kali ngenenin indik soroh krama Bali anyar punika kekepah dados kalih. Saneka pertama wenten parajana, keping kalih wenten prekangge. Indik bebawasannya nih ketlatarang ringsor alit-alit upami satpam sarang rektor patut matur alus wenten di majikan sareng buruhnya nih patut nganggen basa andap. Ainggih alit-alit sane mangkin ngiring lanturang ring materi pahan basa Bali. Ainggih alit-alit sareng sami sane mangkin puniki kacang kelanturang indik anggah ungguhing basa Bali. Sedurung punika ngiring niki cingakin dumun wenten gegamaran indik bebaosan nggih. Nah, sanika pertama gegamaran puniki wenten bebaosan tapi dialognya nih niki wenten lengkare matanya ini apa tengilin. Nah niki bebaosan sanika pertama alit. Nah sana makin niki sanika ping kalih wenten dalar bebaosan beli bagus tepuk tiang naik mulih melali. Nah niki dalar wenten bebaosan alit nggih. Nah selanjutnya nih keping 3 niki dalar wenten bebaosan dalar dewa niki aku de. Nah niki nggih niki aku de dan keping 4. Nah niki wenten dalar bebaosan dialog Gusti titiang nyarengin wedang nggih. Gusti nglantur jagi merayunan. Nah niki nggih. Nah niki indik dialog niki yening rarahang ring anggah ungguhing basa Bali nika sampun wenten bebaosan meundagan utawi metingkatan kinten nggih. Nah niki melarapan ring wirasem nyani basa Bali punika kepalih dados petang soroh alit wenten basa kasar. Keping kalih wenten basa andap. Nggih. Keping 3 wenten basa madya. Lan keping 4 punika wenten basa alus nggih alit-alit. Nah puniki dados alit-alite singakin wenten undagan puniki gegamarannya nih. Nah makin ngiring niki wenten malih petaken niki sarang gambar nggih. Nah ajak nyen nganggon basa kasar. Ajak nyen membasa andap. Nah mungkin niki nak luh metaken malih sarang sire nika membasa alus. Nah mungkin alit-alit mangda uning puniki nggih. Ring dija alit-alit patut nganggen basa kasar, ring dija membasa andap, tur sarang sire alit-alit patut membasa
alus punika nggih. Nah mungkin durusang puniki cingaken suang-suang undagan basa nganut saking tegas tur maning contohnya nih. Nah niki basa kasar. Basa kasar inggih punika basa Bali sane wirasan nyane kaon sering keanggen merebat miwah memisuh nih. Nah, artinya nih basa kasar punika kewigunaan nyane wantah rikala merebat tur maning memisuh. Sampunang alit-alit mebaos rikala makenyem utawi rikali mecanda nika nganggen basa kasar. Nah niki keanggen mebaos antuk anake resedek duka berarti wirode jengah miwah rode. Nah niki nggih niki kegunaan utawi wiguna basa kasar punika. Nah apa nyai wanen niki nyambungin indik sane itu nih niki nggih. Nah nika basa kasar alit-alit. Nah kewigunannya nih wantah keanggen sejroning merebat nggih utawi memisuh. Nah nika nah mungkin bahasa andap. Nah tapi nika bahasa andap alit-alit. Bahasa andap punika wantah bahasa kepare nggih. Bahasa sanes sering alit-alite anggen mebaos puniki nggih. Nah bahasa andap punika wantah bahasa Bali sane wirasan nyani biasa nenten kasar kaler nenten halus nggih. Artinya nih bahasa puniki nenten ja kasar nenten ja halus. Nah bahasa andap punika keanggen mebaosan antuk anak sane linggih nyane patah utawi pepadan. Artinya nih sesamen wangse nggih sederajat miwah antuk anake sane linggih nyane singgihan ringsang sane sorang. Nah contohnya nih puniki wenten reraosan ibape sareng imeme sederajat nggih. Nika dados nganggen basa andap nggih. Ketinggali bebaosan ide aji sareng ide biang. Nah santukan puniki sami-sami brahmana dados nika nganggen basa andap nggih. Keping 3 raos ibapa miwah imeme ring pianak nyane. Nah niki nggih niki sane kebaos singgihan sareng sang sorang ring mangkin lanturang ring keping 3 basa madya nggih. Madya nggih. Madya punika pasti begenah ring tengah alit-alit. Nah tapi niki bahasa Madya. Bahasa Madya punika wantah bahasa Baline sane makanten sekali bahasa alus. Nanging wirasanyane kantun Madya santukan akeh wangun antuk kruna-kruna alus Madya. Nah makin nglantur ring bahasa alus. Nah puniki adik-adik. Bahasa alus. Nah niki bahasa alus. Nah niki bahasa alus punika wantah bahasa Bali alus sane wirasanyane alus utawi nyinggihan. Manut tata krama baos Bali, bahasa alus punika keanggen mebaos oleh anake sane linggih nyane soran ringsang singgih. Nah mungkin niki wenten papahan bahasa alus. Bahasa alus kepah dados ketiga adik-adik. Wenten bahasa alus singgih, wenten bahasa alus sor, wenten bahasa alus ini bahasa alus singgih. Nah, bahasa alus singgih. Bahasa alus singgih puniki wantah bahasa Bali sane wirasanyane alus saha keanggen nyinggihang sang singgih sane keiring mebaos utawi sane sedek kebaosang. Wangsa jaba sane mebaos ring triwangsa utawi mausang inik triwangsa patut nganggen bahasa alus singgih. Tur nyane bahasa alus sor. Bahasa alus sor inggih punika bahasa Baline sane mewirasa alus keanggen ngesorang raga utawi ngesorang sang sane patut kasorang. Nah mungkin bahasa kepinguntat bahasa alus midar. Bahasa alus midar inggih punika bahasa Bali sane mewirasa alus sering keanggen mebebaosan sejroning pepaduman matur atur ring sang sareng akeh. Pebaosan punika ngeneni indik sang mebaos miwah sang sane keiring mebaos. Kruna pengentos sane keanggen lumrahane kruna iraga utawi druweni. Bahasa alus mider niki wantah bahasa Bali sane keanggen meideran. Contohnya nih puniki ring parum. Ring parum alit-alit dados nganggen bahasa alus mider. Contohnya nih kruna iraga. Druweni niki bahasa alus. Nah iraga untuk diri sendiri untuk titiang taler wenang nganggen kruna
alus mider nggih bahasa alus. Nah sapunika alit-alit ngenenin indek basa utawi anggah ungguhing basa Bali. Dumugi alit-alit sampun presiden keresep indek tugas kacang keunggah punika ring LMS deke alit-alit cingakin. Nah ini ngiring sineb anduk parang Santi Om Santi 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 Om.